بله ام هاتن سر چیای حیرای بناب نور داغی چیای نور دست پیکا اسلامتی دست پیکا قرآن جوید دست پیکریه دیاما خدیجه نان و زاد با پیغمبر علیه السلام حاضر دکر و چلتی وی دام ملوی تحت ویش کفته دا ناو واکه وره راش دا تفکر دکر ماه رمضان آلور پیغمبر علیه السلام تحت ویدره جبرائیل علیه السلام تید بیجه اقرأ جمع انا بقارئ از نخوندام جي اقرأ جارة دوجي اقرأ بخينا جمع انا بقارئ من نخونديا از نخوندام جارة سيد بجي اقرأ باسم ربك الذي خلق بخينا بقاري كاريا رب جو خلقيته هر تشتكريا پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام دست پیکا وحی دست پیکا قرآن جور دست پید که عینی دوش کفته دا دیاما خدیجه نانو آوی دا ملوی تفوید تفکر کر ماه رمضانه تی پیغمبر ما راجف بار گرانه بار پیغمبرتی بار گرانه تی دیجه دیاما خدیجه زمیلونی جلکان مداب کن متشتي عجيب وغريب ديتيا از ده ترسهم ديما خديجة دبجي هيش نترسا جي والله ت انسانكي برحمي ت انسانكي مهوان پروري انها هوال ظالماي تتمو داين هوال مظلوماي ورم هرنجام آپمو ورقه وري نوفر جوعيشي فهمتكي دچه جام دبجي برازيتا حال مسألة اوه بجي هذا الناموس الأكبر هذا الناموس الذي نزل على عيسى وموسى اف غيرتي المازنة نازل سرتبي اف پیغمبرتيا و پیغمبرتيا موسى عيسى راهاتي اف اول نازل سرتبي اف بار جرانا و خويتا و بنديتا و بسمامتا ويتجوي باجاري درخن خازي اجي هنگي بتراويما پیغمبر بجي اول مخرجية هم كي كار مش باجار من درخن جبل يتش باجار تدرخن حقا پیغمبر علیه السلام داوی هجرت کرد جبر و مشرکا راوی چون مدینه هجرت مدینه کرد دست پیکا قرآن پیروز جوره دست پیکا قرآن مازن جوره قرآن مجید قرآن حکیم قرآن عظیم او قرآن ام حمید اشتخاجه هین دبن دست پیکا جور هاتیان کرن